mase uyidlile uthi hayi ke uzokwenzela izinto zabe sokuvula ingubo leya khokho wenza isifungo nenkanyamba kobe seyekile ukwenza isifungo nenkanyamba uyobe seyekile lo yamkhulu ohamba eyivila walahle emndenini uzobe seyekile ukuba yivile ethuneni ngoba phela uyena ovukile wangimbatha nomvila bakhe wazalwa naye wazalwa wavuka kuthi unesigubu sakhe umbethene uzela umbethe ngiyakule nto ngoba ngiyakule nto ukuthi abantu abangabi ne ideology inkolelo yokuthi umuzeli imbethe usuzoba isigwili abantu bahamba umhlaba wonke bambezungeza uMajiya ukuthiwa ubani umuntu okwazi ukumbula ingubo hayi ukuthiwa uMajiya umbulela lapha emgedeni into zamabe ilungile manje kuthiwa ile ngubo engiyimbethe umuhleli umuntu ohamba efana nenja ngobuvila ehleli kuwena ebuye ngawe wakwembatha uzoba isigwili wayesigwili wayisebenza lo muntu uzokunika lo muntu wayivila ngokuboshiwe ulahliwe umuhleli ikhehle lafele khweni lahlala iminyaka kwavele kwazala izukulwane waze warotate lo muntu abuyele emnganeni eboshiwe abesevuka eqamela okhaleni kanyoko lo ekuhleli kuwe wena abesembatha wena adilike nawe bese kuthuze lumbethe kanti umbethe umoya waleli khehla elafele ekhweni uma usiyodla amagoboko ukuthiwa umbula ingubo uzoba nenhlanhla yini ngoba umbula lo muntu akavele lo muntu avele kwakuthiwa ngokwesintu usuke embulela ukuthi kubonakala ukuthi uphetheni ingakho kwakuthiwa umbulela ake ngikutshontshele ukuthi endulo ukuthi ushembe babembulwa kanjani abantu ingubo lanisise kahle hayi uthi uzuye kuMajiya ngizafuna nje ukuchaza lokho sengizoma ngiyabona sengijaha ukuhamba ukugoduka noma ngiyeke lento sibhala cha sivaleni bafowethu hayi abantu badiniwe manje bakhathele lo umuntu omemeza izolo manje usamemeza sijabuke ekhaya thina manje abanye insizwe ejaha ubukela ibhola bahambe dlala izolo uthi ubaba dlala izolo ake ngizama ukujaphula ukuthi uNkulunkulu uthi endulo uqopha uNkulunkulu ayabanikeza okhokho bethu babenze njani babekwazi ukubuka umntwana ezalwa baba ukuthi hayi ukwenza kwakho unyathelisa kwasibanibani nezinqotho zakhe mabethola ngoba phela kuqala abantu babengabelethelwe ibhedlela babebelethelwa babebanjwa bahudulele endlini kagogo izalukwazi ezimbamba zazibona ingubo yomntwana isigubu lesakho umntwana zazi indlela ezihlukene usho njalo unyazi lwezulu uthi khona wayefika naye eyithole ngekhanda babezazi izimpawu izazi zasemhlabeni noyithola zikhona impela eziyayichaza impela ubo mase ziyichaza ezinye zazi ezihlobise nangobuhlalo ubona ukuthi ngempela umuntu wayo uyayazi lento omunye afake ngisho ebuhlalo la afake ngisho amadlokolo yonke into ubocha uyayazi lento ayikhulumayo thina ke sizikhonzi zikaNkulunkulu asazi lutho kodwa sixoxa ngemvelo mayibonga inkosi amen umuntu ngoba wakhiwa ngemvelo akhiwa ngemvelo akhiwa uNkulunkulu uyimvelo amen uMajiya oyinyanga noma bethiwa uyena waqala ukudala abantu wayengeke akwazi wakhe inhliziyo nokunyakaza kamaphatho omzimba womuntu usekwaziphi manje ukulungisa lawo maphatho omzimba womuntu umnikazi wakhe umuntu owadala umuntu umvelinqanga ushembe unyazi uyena owazi ukuthi ubuchopho bakho budidiswa yini imuphi lo moya osokucindezela umthambo thize umthambo kamkhulu wakhe owahamba efele ejointini ugijima ngalo mthambo wakhe uyamphazamisa ushembe kuphela ukwazi ukulapha lo mphefumulo hayi uMajiya uzomisa inkamba asho yonke into ashaya iphambana asho yonke into ngeke kodwa ulungele yakhokho wakho ngoba ungcolile udinga ukuthi agezwe umnikazi wakhe ngoba wayingcolisa yena uthi ke umvelinqange endulo babekwazi ukuhlukanisa uma uzalwe lesi sigubo lesi siphuma naso okhaleni kanyoko sisemahlombe babazi ukuthi uphawu oluthize ngeke ngilichaze anyona phela inyanga bayawazi abantu abayinyanga uyichaza omunye aphuma ithole ngekhanda omunye ithole ngamahlombe omunye
ayimbathe emzimbeni wakhe umzimba wonke omunye bese ukhalweni babezazi lezo zinto lichaza ukuthini babe abantu phela babengangcwatshwa kuqala abantu babetshalwa umnomzana wayethatha impahla abuze emsamo ukuthi lengane efika nalesigubo nasi basibonile phela ogogo basiphilizile kumntwana basikhipha batshela basho bathi hayi lo mntwana khona umuntu afika khona umoya afika nawo akubo ukhona umoya afika nawo sicela nisibuzele baba ngasenhla ukuthi lo moya ofika nomntwana ombatha umntwana oyisigubu sakhe bese bechaza hayi besokhalweni bese kubonakala hayi besemahlombe kusho ukuthi umuntu wayenyanga noma hayi besekhanda simise komqhele kusho ukuthi umuntu mhlawumbe wayeyinkosi ngiyalinganisa bese bebuza sibuzeleni ukuthi njengoba isigubo sakubabuza ubaba sibese kupha hayi bese njengomqhele ekhanda bekuyinkosi ake sibuze emakhosi into imuphi inkosi eseyibuya ngalomntwana kungani ayihlolanga ngane ethuneni bese bebuze emsamo kuphendulwe bese umntwana embule leyo ngubo kubuze kuthiwe yakuphi leyo ngubo ubani leyo nkosi ngoba phela umuntu udabuka ngemoya emibili umuntu udabuka ngemoya emibili kaAdam noEva ngonyoko noyihlo bese kudaleka umuntu akadabuki ingazange ithintane insika umnomzane impela akhumuze ganiwe akayenzi into azayiqede noma ngayithathi inqumo kodwa egcineni ubiza umkakhe bahlangana ensikeni mngami bengicabanga ukuhlaba leya nkomo ngikhumbule ngayo ukhokho abesethi ubaba hayi usekhulumile uMdlela akube njalo kusho unkosikazi ophilayo hayi uzothi bekufanele utshele kunethuba nami umema abangani bami ulalela into esho kodwa umnomzana umhloniphile umsizi wakhe okuyena umnomzana ubheka umuzi umama ubheka ikhaya ugango umuzi